Ngatho cia mwanya murori wa Kiku Trading News na Central Media. Muthenya wa muthi otogu rakiona turagukira imwe kwa imwe kuma mboco-ini guku ni kaunti-ini ya Murang'a no togu rakiona guku gwitagwo Kangari nikuo tugukite gutembeanga na nenda cio kinyaniria kuma kiroko nikoretwo inyitanite muno kumia hwai hindi ya turakionire Karen Nyamu kuria mwena wa Dubai agikiruturwo kuma kirabu-ini ni undu wa itumi itiganite niguthite na mbere kunyitana na Karen kiroko nigukoretwo gigikirira video agitwa update we akiuga we harakiri augire alikuwa maji akiuga ati we ringi ni njohi ratumire akorwo agika maundu macio na ndagika ino ri muni ugitwo Muigai wa Njoroge ni akorwo akiyumiria haria nenda-ini cia Facebook akorwo akihana tara akihe mundu ugwitwo Samidoh ndumiriri ya mataro na yaumana na post-ini ya Karangwamura urakorwo akiandika ati mimi na Samidoh tuko wima tuhe twitu twi Dubai na ikorwo agitagi kambuni fulani kana kambuni mwanya hau mwena wa comment section. Muigai wa Njoroge nako agitengera hau mwena wa comment section aikorwo agitumira Samidoh ndumiriri ya mataro akorwo akimwira ira Samidoh eyumie mundu uri indo ndombanaga ni kumbwo ombagwo agicoka athie na mbere uga atiriri ira Samidoh eyumie mundu uri indo ti kumbana ombanaga ni kumbwo ombagwo na haria hari nyama ni hari ngi acoka athie na mbere uga atiriri no kiumbani kiugi ona kingiumbwo nikimenyagirira mucii agicoka akauga atiriri niguo gigakiona gwa kuinuka megutha mathire na kaundu kau gako gakinyita andu na njira nene muno mundu wako akiuga atiriri Muigai wa Njoroge you are very wise, he should protect his wife at all means. Heno gwakorwo akiuga atiriri no muririkanie ati ona kiumbani ni kiumbagirwo muka he mundu ngirakorwo akiuga atiriri na icio ni irakorwo igithio ikihana ta cigiko ikirehe kindu gigwitwo violence ona kwa ukinyitanite kunyita muthenya wa umuthi he mundu wako akiuga atiriri wisdom Samidoh skiza your senior, he is wiser and has seen a lot, otherwise I wish you well. Uguo niguo maundu maikarite guku nenda-ini cia Facebook kuria ukinyitanite kuma kiroko na ndaikeno no ukinyitanite utie kurarekania wega njitagwo muhia wa maingi reporting live from guku kuma kaunti-ini ya Murang'a. Until the next time, bye bye and have a nice evening.